umubumbe arawufite. Sasa hari icyamize imbunda yari yanizi ni gikeri nyamabundu kiraho imbunda cyayimize. Ayiwe haca agasazi. Now what? None iki se nyine. Well, usually when a planet is conquered, urumva nyine ubwo mubumbe wanyu uko nabibonyeho chaos all around. Ubu dufite gushaka none uko tuzunguruka tukareba iby'uyu mubumbe. As your new leader, my first gusa mwumve ngo umuyobozi wanyu mushya niwe bari imbere. Peace. Rwose amahoro. Hano hari cyarashe igikeri gifunguye umunwa yemwe ariko samagi yanjye twagesha amagi yagiye mama ngarebe amagi arimo aragenda bana banjye tu ase ko mupapa ibugenze biti amahoro. Amahoro barabona batara babonye ibintu bidasanzwe. Amahoro abaye ayibura uko dukata ariko none ibi bintu biri kubera bamurye shuti hakuno tururira ibiti. Reka sinakubwira igiti kiracika nyende yazamutse ikirere mama hano twihishaho hasi binibiki. Amahoro we ni Aiwe. So fun, is it? Ibyo byari bishimishije. Namishimishirize. Good at this, are you? Nuko. Inzuki kikiro n'indi kimanura inzuki zavuyeyo. Mwirukanga inzuki ziraje. Zakumanukira ariya nizano. Ninjye muyobozi iki? Ibyaje ko bitoroshye nguki biraryana bana nabyuzi inzuki hihuta ahubwo nize gufata urazibona ni ikibazo ngubu birirukanga cyane. Sasa no basize ikiraha ihute sha irajomba twabasize sha twagiye yaje jombaho ivumbi riratumuka nabo bacaho tuje guhura n'ivumbi tuburaho duca ivumbi ryabaye ivumbi. Irakiruka highway isatura. No, we niwicare cyaricaye shawo cyagiye nk'isasu. Wese uvuye reka ndababonye. I'm terribly sorry about all of this. Reka mbabwire mubabarire kubibereye hariya. Normal around here.